Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti surat nga intay iba sa ita, kat naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga na George, manipod iti bingget. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti iduldulin ko asakit tinakam, nakaaramidak iti may sa abanag, apakakon konsensya akita. Bueno papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ani George, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kita matalaga ti biyagan niya, Elisa. Nagasawa ta nga awanan. Ngam kita mita. Gapoy ti panag-vlog ta, magatang taaminen akayat ta akanan. Wen nga rod, imbaglakit din ta inanusan ta da ito klase ti trabaho. Manumot atawan ang nagpaado ta iti followers. Ket ita, addatan iti nga to. Makuna nagbaldig ita. Ngam, saan analaka da ito trabaho ta? Nalaklakan ano ikumpara mi ti trabaho na iti kakabsat ko. Sa bagay matkit di binigat da masapa amapan mga opisina. Gaputo nakaadal da, adda na saya at trabaho da. Siyak anidak pinagadal, awan master ka katrabaho. Aging ga pinadas ta tinagvlag. Anya nga rod, kat kunadamot ang naikat idin iti trabaho day di tatang nyo. Iso asaan kan anak ka eskwela. Naitangarot tinasakit. Gaputa pulos man la adidak tinulungan lang iti kakabsat ko anak kaadal. Nang rona ti inaunami. Saan mon panunutin tinapalabas? Agsakit laang tinakam mo dita. Maragsakan nakparakin ka, George. Makita kat na asenso kayon kini Elisa. Talaga, Manong? Maragsakan ka para kanya? Katuan may tading ko. Gaputa asensado akon may turad yun ti masidag kanya. Idinto nga di agrigriga takkat pulos adida kasitgan. Nay, anya ka din day tangay bagbaga, mading ko. Agpay sumat, Manong. Iba indak akabsat. Gaputa sa anak-anak kaadal. Sa anak akas kada kayo adi adal. Saan nga agpay sudayta, ading ko? Saan ka kumamot nga agsao iti makapasakit? Gaputa awan, madi nga intention ko, iti umay ko dito balayo. Ibagbagak lang tagpayso, Manong. Saan mo kaya ti makangagitisaw? Saan mo nga ulitan ti umay dito balay? Lakay, uray anyapay ti inararamid kan kadagiti kakabsat mo. Saan kumaakas ti panagsasaom kadakwada? Talaga mo't siguro amaragsakan ni Manong mo tamakita na kat asensado kan. Gaputa asensado akon, may turad akon nga sitgan, kasta? Kat, anya ngay nga rod, rumbang kumaamaragsakan ka, taisudan mismo ti umasidagkan ka. Saan ka paragsakan, Elisa? Kayat ko pa'y adidak as-asitgan. Pakita amlatan ida iti nasayaat, lakay. Takabsat mo mat ida. Pudno gayam ti imbaga ti kabsat mo, anak ko. Imbaga na nga niya, nanan. Anasaya at hindi kasasaad mo iti biyag. Iso ngay may kayo mat, tao man yung panagnagan? Siyempre, kaya't kamot asarong karan, anak ko. Idi ka sa pulag ti panang sarong karyo kada kami. Pulos at di kayo umay. Dagiti lang anak ti kakabsat ko, tinapatag ka na kayo. Iso, ti papapanan ti pensyon nyo. Aging ka di ita, kat selos pa'y laang ti linaon ti pusong, anak ko. Taan niya ti kayat yo amariknak iti inararamid yo kanyak nanang. No adam ang nagkamaliak nga inam, pakawanin na kuma, anak ko. Saan da ko napagtaktakan iti orasyon nanang? Sana bale, tadamot lagi ti kakabsat ko nga inay ayat yo. Mapan kayo ket di kadakwada. Apay matakas dyan, di pa nagsasaom ka ni nanang, George. Apay, anya ti impulong ken kaninanang. Aging ka di ita,
kat saan mo ang maawatan no apay asaan ka anak kaadal. Day tama ti paglaingan nyo. Pagtutulungan dak. Siyak ti dakas, kat da kayo tinasisingpat. Agpapada kayo amin. Ading ko, nasaya at ti kasasaad mo iti biyag. Saan ka kadipay laan naragsak iti biyag mo ita? Kasano ko mga gragsakak kat saan dakmat asarsardengan. Agsusublat kayo nga umay dito balay. Kaya't nakalaang amakita ni Nanang. Iso nga imay dito balay mo. Wes, jak pakaragsakan ti umay na dito balay. No idi agrigrigat ak kumati sa sarong karna. Mabalin, maragsakan ak pay. Jak amunoan niya ti sawakkan ka, ading ko. Jak amunoan niya pa'y ti kurangkan ka. Taapay agura ti linaon tapusom. Dakkel man ti kita ta itaabulan bakit? Wen nga rod lakay, itata nakabalaytan, kaya't kumat nga agurnutan para iti masakbayan ta. Kaya't ko kumapay ti gumatang itilugan ta. An-ano nga itilugan? Mausar tamat lang iti panagvlog ta. Ala, makamu ka nga rod. Ngam panagkunak, kurang pa'y ti urnong ta. Saan pa'y nga umanay nga igatang ta itilugan? Uray hulugan ano iso? Makamu ka nga rod, lakay. Anya ti panagko ng bakit? Saan ka diya mayat ka na bukod na alugan? Wen nga rod, lakay. Makapanta iti kayat ta apapanan, anyaman nga oras. Mabitla. Limot ela kabats ko iti high school ti nakatakdar iti igiti kalsada. Sardengak man. Oh, Bats, papanam. George! Sika ka di daytan? Sa dino ka diti papanam. Agpataw na. Oh, may ka. Lumugan kan kada kami. Alaman nga rod kat ni, nagbayag mat ti jeep. Oh, may ka. Oh. Isugayam ni Bakat. Wan, amok ni bakit mo, tamakit-kitak mat iti vlogyo. Agyaman kami no agbuy-buya kagayam kadagiti vlog mi. Wan syempre, batch ko ngamin nila kay mo. Jak namnamaan na sumikat kagayam iti social media batch. Isumat ti invite ti Diyos sa parakan niya ka. Saan akat nga rota nakaadal. Agpada tagaya masana nakaadal. Ngam impagkan ka tanasaya ti biyag mo ita. Anya ka di mo ti trabaho mita, Bats. Awan housewife batch. Apay manan nga mawag ka manan. Anya ti baga? Kaya't ko nga ipakaam mo, nga aday di ospital ni Nanang. Ket, anya ti kayat mo nga ramidak? Amangan no kaya't mo ang mapansarungkaran. Anya ti aramidan nyo nga, paborito ng anak. Da kayo ati mapanmang bisita. Anyat serbi na pinagaw awiryo karag iti anak yung ay. No di yung mat maasikaso. Talaga ka di nga awan patag ti inatayo kan ka. No pinakitaan na kumamat iti pamatag idi. Di ipatag ko kumamat. Iso da kayo pinakitaan na iti pamatag. Da kayo nga rod ti mangipakita ti pamatag ken kwa na. Sige nga rod. Impadamag kulaan kan ka, George. Kat addakan kadaytan, no kayat mo akitaan ni Nanang ija ospital. Tayo na ko nakon, da kayo tirumbang ang mga sikaso kaninanang. Irugbat mo kit din dilugan, tamapantabisitaan ni Nanang ija ospital. Diyak kayat, naglalaingan nan ngay. Apay akasta ka, George. Uray anya pa'y timapaspasamak. Inamlat taday dyan. Mabalin ka di, Elisa. Di ka agar aramid iti pagapaan ta. Saan mong ipilit ti kayat mo? Tapno saan adata ti agapa? Ala, makamu ka nga rod. Sapay kuma, ta saan munto apagbabaw yan ti kastangar aramidam. Talaga ka di ngawan patagkan ka ti inatayo, ha? Imay kakadi dito, tapno babalawan nak, manong? Dakkel ti bill ni Nanang iti ospital. Sana naaprobaran ti loan ko.
Marigatan kami kinimanang Odessa nga agbayad. Iso apang nga asim, tumulong ka kumamit. Ita tada paggastusan, amuda kon asitgan. Ngamno pagsayaatan, didak amo atalyawan. Pangasim, lipatan pa'y laing day taas sakit tinakam mo. At daan kamitan, iso at tumulong kamit kuma iti magastos ni nanang iti ospital. Pasensyakan manong Leo, ngam awan maitulong ko kada kayo. Gaputa awan mo't na itulong nyo iti baligik. Da kayo atin ang tulong ko ni nanang, tada kayo iti tinultulungan na. Sige nga Rod, no talaga anatang kanti pusom. Sapay la kuma, ta saan ka nga agbabawi, ngam naladaw tunti amin. Si Kamud Gaya, Mela. Apay nakaawag ka. Batch, pasensya kan iti bagak Awan ngamin sa bali ang maasit gag. Apay ngamin, Batch. Anya ti bagam? Ada iti ospital ti anak ko. Agpagpakaasi ako matapautangan na. Mano ti utanga maya? Uray 5,000 ko man umabalin. Hala, itad ko ti utangam. Ay na, agyaman aklaunay, Batch. Saan ka madanagan? Agbayad ak matlaang. Saan mo na panunutan ti panagbayad mo? Tulong kon iti anak mo rita. Agpaiso, Batch. Ay na, agyaman aklaunay Talaga nakasingsingpat ka, Batch. More blessings para kan ka. Awanan yaman na, Batch. No sa bali at tao matulungan. Ngam no ti inam saan mo matulungan? Gaputa na singput dadya Batch ko. Iso atulungak. Diyak amunuan niya ti mapaspasamakan ka, George. Agrubot ka kit tamapantay iti ospital. Bisitaan ta ti anak ti Batch ko. Sige, mapanta. Ngam kalpasan mabisita ta. Mapantamot iti ayan ni nanang. Saan mo nga ipapilit ti kayat mo, Elisa? Nukunak asaan? Saan? Nalawag? No saan mo akayat ti mapan iti ayan ni nanang? Sa anak mat nga rodon sumurot kan ka. Si kalaangan ti mapan, taadamit papanak. Ammom ka di ti damag. Anya adamag layta? Natayan ni nanang. Anya? Kasano nga ibagam anatayan? Kat napigsapay mo iti imay diti balay. Saan ka di anabayagan iti ospital? Wala, jak impagarop amatay. Tiyan mo kat agbyag pa iti napaot ni nanang. Anya ti makunam. Tanatayan ti inam. Jaka mo, no? Anya ti mariknak, bakat? Siguro, naragsak ka na niya. Masakit lang tinakam ko kanina nang. Saan ko ba napakaragsakan ti papatay na? Kaya't ko ang mapankitaan ni nanang. Sandak nga taa kagurat na iti kakapsat ko. No siya, kayat ko ti mapan. Adakan ka no kayat mo ti sumurat. Ala, mapantang harap. Apay akastoy mo't ng timariknak ang nakakita ka ni nanang. Kasla kayat ko nga arakupan. Kitag kidawa kiti pamakawan. Nana, pag-awanan na ko ma. No saan ka na sa rungkaran? Idiyadda ka pa di ospital. Jagbat ngamin impagarup apumanaw kan. Pagkawanan na ko ma. Nanang ko. George, naimbag mo't tanakaumay ka. Manang Odessa. Manong Leo. Saan da kaniya akagura?
Dayta ti inyunay-unay ni nanang, sakbay apimusay. Impakpakaasi na kada kami, nga uray anya pa'y ti inararamid mo, kat saan da ka apapasan. Kayat ni nanang nga iti ipapanaw na, kat nasaya at tilinangan tayo nga kakabsan. Pagawanan na ko, ma. Naawan man lang tinaitulong ko kada kayo. Idadda ni nanang iti ospital. Nagbidot ka iti dayta nga imbagam, ading ko. Ammom ka di nga idiadda iti ospital ni nanang. Kat imay ti asawam. Dakkel agatad ti inted na. Tapno addaw sa rin ni nanang. Anya? Dayta ti agpayso, ading ko. Kaungat mo ka di, ti asawam. Saan manang imbag pa'y gayam ti asawa. Tanakita. Ken nakasauna ni nanang sakbay apimusay. Konsensyak ti kalaban ko ita, Mr. Lonely. Agbababawi ak, ngem naladawen ti amin. Ket jak tumauma nga kidkid daw iti pamakawan iti Diyos, gapo iti inararamid ko. Kastan, ket agyamanak. Ti pagayam mo, George. Agyamanak pagayam George, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, pilyen tayo lata ti agaramid iti nasayaat. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Taawan ti umuna ababawi. Ditan kagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ni George, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Maribel! Maribel! Apay tatang! Ay na, agsakit manan ti barukong ko. Anya? Marigatanak manan nga umangas. Kagap-gaputa lang iti ospital Sige, mabit lang. Taawagak ni Manang Maya. Hello? Manang, ni Tatang. Oh, apay ni tatang? Agsakit ka naman ng tibarukong na. Anya? Anya nga iti aramida. Ipan mo ni ospital. Sigurado nga i-confine damanan. Sige, ipa-confine mo no kasapulan. Kasanon ti magastos, Manang. Tinapatag, agbyag ni tatang. Sige, itaray mo ni ospital. Oh, adoy ti danom, lakay. Diyos ti kunak. Diyak pa'y nakapag-grocery. Iso nga anusam day ta danom. Isumot lagay maapuro natang dayto inlutom amasida. Pasensyakan. Nagaw-awirak ngamin. Diyak nasango ti nag-grocery. Inton bigat, day off ko. Mapan ka grocery, tasyak ti agaw awir. Ay, diyak gayam na ibagakan ka. Naka-confine ni tatang iti ospital. Na-confine manan? Uwan, lakay. Urayan na pa'y laang ti resulta ti laboratory test na. Iso asaan pa'y ang makaruwar. Ay, kaasimat ni tatang. Pan nakabalay nan ti ospital. Wan nga ron. Siyak ti agbantay kan ko na inton bigat. Iso asikapay laang ti agaw-awer, lakay. Maya, sikat ti agbantay kanyak. Wan tatang, nagawid pa'y laang ni Maribel. Aginanamot kan gumatang to pa yan iti agas yo.
Manon nga aldaw ko dito'y ospital. Talon nga aldaw, tatang. Anak ko, irwardak ko man. Tatang, nakapsot ka pa'y laeng. Saan ka pa'y amabalin arumwar? Ay, diyak kaya ti agbayag dito'y, anak ko. Dakkel tumanon ti bayadan tayaw. Diyo ka di pakadanagan ti bayadan, tatang. Si kamanon ti aggastos, anak ko. Kat, asino pa'y kuma? Diyak kaya't apagapaan nyo kanila kay mo. Ti kwarta agas gastusem kanyak. Tatang. Amok, nasayaan nga asawa ni Gerson. Ay na, tatang. Agpaimbag kayo ket di. Diyo ka di pagproblemaan dagita abanag. Manang, nagngina dagiti agas ni tatang nga inreseta ti doktor. Ginatang mo amin? Manulaang tinagatang ko, manang. Kat nakagastusak iti 5,000. Basta tinapatag, maimbagan ni tatang. Ngam, kasanon nga iti babayadan diti ospital. Naibusan ti kwarta ni tatang. Siyak tun ti agbayad. Ngam, amo ka din ni Manong Gerson, agas-gastusam ni tatang? Ado nga minti amok nga agasawa, nga agap-apada gapu iti kwarta. Amangan no kastamat ti mapasamak kada kayo. Nasaya at mata nakarwaran ni tatang iti ospital. Wen lakay, inruar itay ni Maribel. Saan akon anakapanta nagaw-awirak. Intanto man pasyaran no day off ko. Ay, wen lakay. Wen gayam. Malagip ko. Birthday gayam man ni baby. Wen, inton Sabado. Talon ti taon na. Ti plan-plan work. Agpa-cater ta. Kayat ko nga ado ti umay nga uping. Mangalata pa iti clown. Lakay, baby pa'y laeng, bonggan ti kayat mo a selebrasyon. Ayabak ngamin dagiti katrabahwak. May mayat no simple laeng ti selebrasyon. Nagrikat ti biyag ita. Basit laeng ti ayabam a bisita. Sige, sikati makam mo. Agbonggan ton ti celebration ni baby inton dakkelan. Saan pa'y nga ita? Sige, maturog ta nga rodan. Tani, rabi iuna yan. Inimbitaran nakakadi ni Sir Gerson, Rona? Wan, birthday ka nung gayam di anak ta iti bunyag. Mapan ka? Una, anak ko nga rod iti bunyag. O, di mapanak. Mapantangarod. Aguray ka. Datalaan ka di tinaimbitaran? Maawata mo dyan ko na ni Sir. Asaan tan nga ibagbaga ti sabali. Sabagay. Manang, apay aman mano ti bisita yo. Basit laeng ti inimbitaran mi. Kan, nagsimple mo tanda ito a birthday ni baby. Awan pa'y balon. Ay na, amumatan. Awan tinabati a kwartami. Ta pinagbayad ko iti bill ni tatang iti ospital. Sabagay. Ni. Dagitan dagiti katrabahuan ni Manong Gerson. Angam, duduada laeng mat. Imbagak namin kan kwa na adwala ang tiimbitaran na. Ninang kaninong ni baby dagita. Oh, iga naman pala ang ni baby. Tayo nakasikaswan ida. Sige, manang. Rona, nabsog ka matlaang? Wan, ngam, mas daawak man. Namnamag adakkel ti balay da Sir Gerson. Ay ngam, kasjay matlagayam. Kan uray ti birthday ti anak da, nagsimple. Ngam, nagdakkel mo ti sweldo ni Sir? Amangan mo't nung nakabangko ti kwartada. Sa bagay mo't kiti Oh, isardeng mo na itilugan mo dita, ta bumaba akon. Aywan gayam niya. Nakadanon tagayam man dito'y balayo. Si kamat ngamin, nagadong nga istoryam. Manang Maya, day talaan ti pinalengke? Wen, dakda kami laan mo't kanimanong mo. Agtip-tipid kan samat unay. Ay nakasapulan adin ko. Tadakkel ti gastos ko itinapalabas sa panaka-ospital ni tatang.
Wen, manang. Angam, di ka unay aktiv-tipid Aging ka ita, agag-agas nga agpaiso ni tatang. Sikapay lang tigumat gatang iti agas na. Diyak nga rod mo, no kasan nga ibagak da ito ka ni manong mo. Ni, ada umaw awag iti cellphone mo. Ni manong mo. Mabit lang tasong bata. Hello, Lakay. Agawid kan, Maya. Sa anak pa'y anak ka palengke. Apay aya? Putenda ka no ti kuryente tayo. Anya? Talua bulan gaya masan ka nagbayad iti kuryente. Apay asan ka nagbaybayad, ha? Ay, saan nakmauntan Urayan na ka makaawid. Apay nga agumungad ka, manang. Agawid ak man lang. Adda ka no ije balay dagiti agputod iti kuryente. Anya? Apay apot danda ti kuryente yo, manang. Saan ka nagbaya? Kita ang tibil ti kuryente. Dakal ti saan mo bayadan. Aguray ka, takita ka na laing. Agpalawag ka, Maya. Itid ko amin kan ka ti sweldok. Ngam apay asaan mo mabayadan dagiti babayadan. Saan ka nga agungot Pagduaduan na ka di, ha, Gerson? Pagduaduan na kon? Saan mo takasta, bakat? Nagrigat ti ag budget. Kakaasi ak amang yan anay iti sweldom. Ang panunot ka pa'y laang iti madikanyak. Husto nga rodan. Saan ka nga agungat? No kayat mo, sikan ti ag budget. Kita man no saan ka marigatan. Maribel, jay agas ko ngay. Mabit lang, tatang. Bibirukak. Adalaan dita si agas ko. Saan mo masapol abirukan? Ay na, tatang. Naibusan jay may nga agas mo. Jay nangina. Sapay ko't isuti masapol ko. Mabit lang nga rod. Tai-text ko ni Manang Maya. Anya man ang tiibagam. Ibagak naibusan jay agas mo. Tapnumang tad iti igatang. Ay, kababain una yun ni Manang mau. Nasingpot ni Manang, tatang. Kan may sa, asino kumati sa baling nga asit ganta. Isulaang mati mabaling nga asit ganta, tatang. Ay, awan gaya man load dito yung cellphone ko. Diyak masango apalodan. Hinak man lang gumatangan ni J-Store. At da nga minaskin nga wagak. Sige man nga rod, Lakay. Di tala nga sidag nga store ti papanak. Ada ka di kwartam dita? Adda. O sige, paludang mo tanday ta cellphone mo. Sumardam ka na agsangit Maya? Napanoda mo yung cellphone? Apay ang nagano ti utang mo yung J-Store. Ha? Siyak pa yun ti mabain. Agsingsingir dan iti utang mo. Apay ang nakautang ka iti kasyoy ka ado. Saan pa'y ka di nga umdas ti itad ko asweldo ken ka? Tapno umutang ka? Saan ka nga agungat tagsangit ni baby? Basaan da ito yung text ni ading mo Maribel. Ha? Naibus ka nun ti agas ni tatang yo. Mangted ka kano iti paggatang na iti agas. Agpudno ka man. Sika ka di ti manggas-gastos iti amin nga agas ni tatang yo. Gerson. Sana ko na mas daw. No apay anagbiit a maibus ti sweldok. Gapo iti gas-gastosam nga agas ni tatang yo. Di mo ko na napati bill na iti ospital. Kat sikapay tinang bayad. O anya, busy ni Sir Supervisor? Saanen busy? Nga magmermerinda. Siri po mano anya ti mermerindaan na? Kapila ang piman. Ha? Ay, jakman amo ko ni Sir. Kuripot. Agraman bagina, imutan na. Saan ka nga agsao iti kasta? Taada na damag ko. Anya man ang dayta na damag mo. Umay ka ditoy, taamangan numangag ni Sir. Masapol pa yung umadayuta. Wana. Anya dayta na damag mo.
Ado ka no ti utang da sir kadagiti kantina, ije asidag ti balay da. Anya? Jay ka no asawa na. Di ko marita? Una, iso ka no tinalaing nga umutang. Ay, kita nga medyo rupa na Agrup-rupa nga utang. Naku nampay. Ay. Sir. Agtrabaho tan. Sikan tumat kami. Tila is istoryaan. Manang, nasaya tay may ka dito'y balay. Umay ko ita di paggatang iti agas ni tatang. Sige, tamapanak mo't din gumatang. Saan ka arumbang anag-text iti cellphone ko? Ha? Apay? Nabasa ni Manong mo di mensahem. Anya? Inungong tanak. Naamuan na no sa dino ti pangigasgastusak iti itid na kanya kasweldo na. Ay, kasta ka di, manang? Saan nakakasarsarita? Nasakit tinakam na kanya. Kunakun kat. Maamuan na day taabanag. Kasano itan ngay, manang? Kumusta kayon, tatang? Mayat tirik na, anak ko. Saan nyo aliwayan ti agtumari ti agas yo Iso ti bilin ti doktor yo. Ang nagapakayawn ka ni Gerson. Tatang. Nangag ko ti pagtungtungtungan nyo ka ni ading mo itay. Bayan nyo, tata. Kasaritak to ni Gerson. Nasken nga main, ana ibagam kan kwa na dagiti paggasgastusam. Ipudnok mo talaga kan kwa na, tatang. Naunaan naklaeng. Ay, maladingit anak ko. Saan kayo arumbeng nga agapa? Sumrag ka niti trabaho? What? Agawid ka no aldaw, tagluto Mga naklangan ni Jekantin. Gerson. Kaya nag-overtime maknorabi. Ha? Awan apulos ti savings ta, Maya. Pangip-ipa na may ti kwartata. Gerson. Di mo kunaan agas-gasto sampay dagiti kakasinsin kan kakaanakam. Maya, maasik ako mamat kanyak nga agrigrigat nga agtrab-trabaho. Balakadan nakuma, Mr. Lonely, nuan niya ti rumbeng nga aramidak. Tada ito'y ti saan mi apagkingkin na awatan kini Maya. Kat isun sapay, timang perdi iti relasyon mi. Tuy pagayam mo, Gerson. Pagayam Gerson, kanayon ko nga ibalakad kadagiti agasawa at di agkingkin na awatan, ti kinapateg ti panagtungtung da. Tababagan iti da ito'y kat marisot ti problema da. Sikan ti mangirugi iti panagtungtong yo iti asawam, kat liklikam nga agpudot ti ulom, kat awatam tinagbalin a sitwasyon. Tasaan namat abinusbos ti kwartayo iti awan kas-askan na abanag. Ibagamat kinibaket mo, asaan arumbang amabutangkan ka amang ibaga kadagiti pakasaknan ti pamilyana. Saan amaala iti pudot ti ulo dagiti sana pagkingkin na awatan. Agsarita kayo anasayaat kini misis mo pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Gerson iti San Fernando City, La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Asino di kadwa mababae di kalman di plaza? Yarlinday jay gayem, kaya nayat ko.
Ay, naimbag ka pa eh. Tanakasarak kan iti babae ang mga yatkan ka. Hanggang siya, nag-break kami kaninina. Anya? Nag-break kayo manan? Wan kayam. Hindi na ka na maanusan ti ugali. Ay, kasanumat ngamin, Juben. At dalang aruden kaayan ayat mo, at dapay sa baling ar-arman. Siyempre, makaunget at talaga. Maudi ka kading agawid? Abay, muna ka din? Wala. Alangan mo't na makigiddanak kada kayo. Makigiddan ka kumakada kami, Tayam amukan ka ni Levi, agayem ni Nena akaayan ayat ko. Ay, sa anak nga interesado iti babae ita. Nasakit pa lang tinakam ko iti pa nag-break me ni Heidi. Kung kunam lang dayta. Amang ano makitam ni Levi katagbabawi ka iti dayta nga imbagam. Kanya, inta mga ni kantin. Siyak ti makam mo. Yam amok man kan ni Levi. At dadangamin ijay kat. Amangan mo't no masungit. Saan? Nasingpat dahi jay kunak tumit. Kan saan lang nasingpat? Napintas pa eh. Kasla mabainap, Jerry. Jakpat yan dahi ta. Umay kagit din. Siyak ti makamo. Hi, Levi. Oh, da kayo matgayam. Ala, mangan kayo matan. Kalkalpas mikin ni Nena anangan. Napanla ijay CR. Kasta ka di? Wan gayam. Iso da ito ni Joben. Tigayam ko. Di ko nakayam amukan ka. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, Joven. Kastamat kan ka. Kat naragsak ka pan nakayam amukan ka. Kastamat kan ka? O ala, agorder kayo. Tamangan kayo matan. Nagpintas nga agpaiso ni Levi ha. Katuan mat. Kung nagtumat kan ka. Diyak mo din malipatan tilanganas ka. Nakuna ni Nena kanya, ngawan pa'y kaayan-ayat ni Levi. Isungan niya pa'y lang tararamidam. Ammo mo na. Total, awan kayo matin kini Heidi ako na. Agara matukan pa na. Saan pa'y nga ita? Takam amumi pa'y laan. Kabapain mo ta. Una, ngamin tonsong batan na ka. Pangasim tasan mon aluklukwan. Nasingpet dayjay. Wen, ikarik day ta. Hi, Levi. Si Kagayan. Itaman pa di mo kadwa ni Nena? Wan, adda ka no pa'y ngamin napatag apapanan na. Kastaya. Agawid ka kading? Wan, agur urayak lang iti pagluganak. Makigiddan kan kanya. Ada motorsiklo ka pagluganan ta. Itulod ka ni Jibalayo, no manugot ka. Sigurado ka kadi? Amangan mo't no adda ka ayan-ayat mo. Kat makita anak ka angkaskan ka. Di ka madalagan. Awan ka ayan-ayat ko. Iso nga ayos lang. Agyamanak iti pa nang itulod mo kanya ka. Awan na nyaman na. Basta si ka. Mabalin ka diti agdamag? Anya day na? Adda ka din kayan-ayat mo? Awan, mabuti nga ngamin ang makirelasyon ita. Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Amom, nabit na pailang anagam mo. Agam, maritnak nga gayatakkan ka. Pudno ti bagbagak. Agam, saan ka nga apurahan? Gaputaw rin siya. Kat ipas nagkumatla ti agadan. Juben. Kasla na unag ti pampanunutam Saan mat? Pampanunutak lang. No kasanok nga armo ni Levi. Noon niya ti aramidak. Tapno aklunan na. Amang ano palpaliiwan na kalaan day jay. Madlaw ko kat adda panagayat na kan ka. Takanayon nakaadamagan kini Nena. Kasta ya? Isu adi ka mapukawan iti namnama. Amok asong batan na kan tumatla Apoy agito tinapanunot mo apanganan na. Gaputa ba si timang mahan dito Kan may sa, natal na. Kasta ka di. Levi.
Nabayag mo nga agararamakan ka. Aging gaita. Diyak pa yung mga damot lang ng lamak. Ada ka di mo't panagayat mo kanya. Ay, ayatan ka, Mike Joven. Nabayagan. Pinalpaliyo ka lang. Kat itan, aklo na konti panagayat mo. Kat sapay lang kuma. Tadi kanto agaramid itibanag apagbaliwan ti pangadang ko. Davy, sabong para kang ka. Ha? Ay na, nakababain, Joven. Dito'y pa'y magpagadalan ti pangtadam kanyak iti sapong. Sana nakababain. Ay ayatan ka. Iso adyak ibain, noon yaman ti aramidak para kang ka. Agyaman na, Joven. Joven, mabalita ka din agsarita? Sino day, Chay? Friend ko la day, Chay. Ni Zaira. Umuna ka latang agawid, ha? Kasaritak labi tigayam ko. Hello? Apingin mawag. Levi, pangasim ko mata kasarita, nak. Jakpat yun nagayim mo lang ang degi asira. Pangaasim. Tanulok-luk ko nak lang. Ibagang kuman. Saan? Saan ka luklukwen? Mamati ka kumakanya. Maturog ako. Bye. Inidip ng cellphone na. Ay, ang Jay Librok nga inalam idinaminsan nga aldaw. Jay, impabag ko ken ka. Ada di boarding house ko. No kayat mo, makikiddan ka kanya. Kalpasan na. Itulog ka mata ni Jibalayo. Sige. Mabitak lang. Ado pa'y nga maintenance kan nga iring Pasko. Iso aka sa pulak Jay Librok. Umay kang rodan. Mapantan. Pasensya ka na. Diyak nakadalos dito yung boarding house ko. Okay lang. O sige. Itid mo kit din kanyak Librok. Tama pa na kon. Ang mga nurulayan na kon ni Nanang. Mabalin ka din ang sarita, tapay. Ha? Sana bali. Itulog ka yun madamdama. Apay agi mo sungsungbatan ti awag ko kan ka. Pasensya ka na. Makumi-kumak kita. Ada sa sikaswak. Umay kan, Joven. Mabisin akon. Intamanganan. Sige. Ingka mag-lunch ka ni Zaira. Joven, mabit lang. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Pangaasim. Umay ka kumainton malam ijay plaza. Ijay tanti pang ibagak. Kasano nga ibagak? Katadamat ni Zaira amang uray kan ka. Oh, apa Joven? Apa akas tatilangam? Awan papa. Adala pang panunutak. Apa? Adda ka di parikot mo? Ni Levi, papa. Masikog. Kat siyak ti bagbagana nga matisikog na. Anya? Saan ang mabalin as sumardeng ka iti panagadal mo? Di pa nakagudwa ti tawad. Ngam kastakit din ti bagbagam kanya. Ipan ka ijay Isabela. Ijay ayan ti kapsat ko. Ijay mo nga ituloy ti panagadal mo. Anya? Ipan na ka ni Papa Ijay Isabela ko na? Isuti ko na kanya. Di na kaya't asumardengak iti panagadal ko. Kan may isa. Di na kaya't amaadaan ang iti responsibilidad. Kabayatan ti panagadal ko. Kasano pa ita ni Levi? Kaasi mo ti agbalin nga anak yo. No bilang ta saan mo asuportaran? Sikat ay ayatek, Zaira. Saan ang Levi? Awanan ti panagayat ko kan kuana. Anya nga ti planom ita? No ay ayatan nak. Pumanaw talangan dito eh. Mapantalangan ijayan ta Jerry. Addada ita iji Pangasinan. Ha? Strikto na ni Papa. Aramidin na amin ti kayat na. Nang runa no may pangkip ka ni Levi. Anya matanti kasto abiyag. Salbag! Ha? Nabartak ka manan? Di na pakibibiyangan na.
Di mo paritan ti kahit kung aramidan, Marigrigatan akong Juven. Jack amo na niya pa ti aramidat kan katak nagbalbaliw ka. Pangaasim ko ma. Sangwam noan niya timang burburibur kan ka. No ni Levi ti parikot mo. Subyam no iso ti makapagbalbaliw kan ka. Nang runa itatamadaan kayon ton iti anak. Itatanausawan kan. Ulitak man ang tinaybagak kan kay Jerabi. Pangaasim. Amok ang maburburiburan kay ta. Kat amok ani Levi ti pampanunutan. Anya ka din na itang ibagbagan. Manipod nagdanata. Amok asaan nga agtal na ti panunot mo. Gaputad ni Levi kan ti agbalin nga anak yo mangururay kan ka. Ita, si dada anak amang palubos kan ka. Subyam ni Levi. Amok, isulaang ti makapagbalbaliw kan ka. Makunkonsensya akon, Juven. Amok, adda masaksakitan gapo iti relasyon ta. Juven? Siyak, Papa. Nagsubli ka? Uwin, Papa. Sapay ko mata mapakawandak. Kat, anya ita? Pangasi. Kandak kumapay ti gundaway amang ilintag iti nagbidotak. Namiris ko ni Levi gayam ti ayaetat. Sana ni Zaira. Anya ti kayat mo asawa? Awan kamin ka ni Zaira. Katangasi, Papa. Di da ko maparitan amang sarungkar ka ni Levi. Amok ngay ayatan nakpailangan ni Levi. Juven. Pakawanan nakmat ko anak ko. Amok. Adda nagbidutakan ka. Sapay ko tamaklon nakapay ni Levi. Anya ti gagarang. Tanalagip mo ti umay sumarungkar. Idinto ta namin pinsan alinipat na kami. Gapo lang ang itiday chay asayra. Pangasim. Ikan nakpay ti gundaway. Tapno ilintag ko dagiti nagbidutakan ka. Namiris ko si kati ayatat. Gapo ka di ta namiris mo. Anapat patag kaming aginangam itiday chay ababay. Napudnumat laang ngay ayatan na. Apay adi na kam inlaban kini Papa. Agbababawi ak Levi. Ang nakasagana ak ngagbaliw para kada kayo. Ladinitak. Gaputadi kan maaklan. Natulagan ti kalay sami kini Oscar. Ti lalaki ang nakariknaan mi iti pamatag iti anak ko. Iso apasensyakan. Ladinitak, Juven. Saan kan ang maaklan?